खुदावंद करीम थवन सारे बास सेहत बास एतिकादस तो मोहब्बत मोहम्मद व आल मोहम्मदस मज़ मजीद तो बे मजीद इजाफ नसीब। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सुंद अख नूरानी जुमल कोर मे तुहदिस खदमतस मज बयान। हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजात मंगान अकि गुनाह निशन फरमावन या अल्लाह बसे चन पनाह निवान अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ुनूबिल्लती तम गुनाह निशन तो अज्जलुल फनाह युस इंसानस फनाह करान युस इंसान सिंद वंस अड़म जड़ करान युस इंसानस अड़चोट करान। मुमकिन कंस इंसानस आसे खुदायन तकदीरस मज लिखमुत अमिस वंस मिसाल 90 वरी 60 वरी मगर इंसान कर तिथ गुनाह अम सज वंस गस कम। मगर सवाल यतनसन यह कि क्या तकदीर ति बदलिया यह सवाल अगर खुदाई तालान तकदीरस लिखमुत कह इंसान कर 75 वरी वंस 60 वरी वंस क्या तकदीर बदलिया अगर खुदायन थो तकदीर इंसान हे क्या तकदीर बदलवित अत ज चीज तकदीरस ज किस्म गो तकदीर हतमी ब्या गो तकदीर गैर हतमी यह बूजमुत कि हेरिश तकदीर किताब मुकद्दरातन हज किताब यत नाव लौहे महफूज तथ मज तकदीर लिखित मुकद्दरात लिखित यह कैसा इंसानस बनित अकि जुकाम पे मौतस तान पकन पे यह पक कूता खे कूता चे कूता सह सोरे तकदीरस लिखित लौहे महफूज लिखित। मगर अकई लोह ज किताब किताब गई लौहे महफूज ब्या किस किताब नाव लौहे महवो इसबात ज किताब लौहे महफूज वन तकदीर हतमी तथ यह कैसा लिखित सह इंसान बदलवित कह। अलबत् ब्या लोहा खुदायस निशन तथ वनान लौहे महवो इसबात तथ मजन यम तकदीर खुदायन लिखमित तिम हेक इंसान पान बदलवित तिम हेक बदलयित। तवे वन कि अगर सदक दी मोहनियो सदक बलायन टालान बलाय योत न मौतस तो सदक टालान। अगर कस इंसान सदक दुत अम्स मौत लिखित 50 वहर मगर तुथ कमा कर अम खुदाय लिखस ना वह दिमे बे 20 वरी यह सदकस ताकत या दुआस तो यो ताकत। गो तकदीर स किस्म तकदीर लौहे महफूजस लिखित ब्या तकदीर लौहे महवो इसबातस लिखित। यम मुकद्दरात यम तकदीर लौहे महफूजस महवी इसबातस लिखित तिम हेकान बदलित। तफसीर मजमुल बयान रवायत में लिखम अल्लामा तबरसी लिखान कि लौहे महव इसबात अत मज अगर कंस रिज़्क लिखित यह लबि यूत रिज़्क दुनिया मज यह पन रिज़्क बदलवित ये दुआ कुमेल पारान दुआ कुमेलस मज खुदावंद करीमस नजात मंगान अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तहबिसु दुआ खुदाया तिम गुनाह बख्शिश दिम यमो सतन दुआ छुक कबूल करान कि बंद गसान दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुल बला तिमो गुनाहों निश नजात यम बलाय नाजिल करान। गो खुदायन अगर तकदीरस मज लिखमुत कह रिज़्क मे कर गुनाह खुदा बदलावान तकदीर माने गुनाह सतन वह खुदायन लिखमुत कह चीज तकदीरस मगर मे कर सवाब मे कर दुत सदक मे दुत दुआ खुदा बदलावान तकदीर। गो तकदीरस ज किस्म लौहे महफूज तकदीर सह बदलाय खुदाय कह ब्या लौहे महवो इसबात तकदीर सह बदलावान खुदाय ताला। तवे मफाकिल जनानस मज दुआ यह वन यम विज बच्चे माजन यड़ मजे आसान तमिज मलाइक ज़ तिमे लेखान तती सर्विस बुकस यह बनिया पगह सईद कि यह बन शकी यह बनिया गुनाहगार कि यह बन सवाबगार यह तकदीरस लिखित। मत पता अगर अमिस बच्चस तरबियत गई सही कुन सात कन मज क्या नालान गुलाब कुन गुलाब मज क्या नारान कोंड ये यजीद नीचू मुआविया अकिस मुआविया मोल तो मुआवियत अबी सुफियान
Muawiyah ibn Abi Sufyan, beus nechu Muawiyah. Yazid sin marna pat banok emsun nechu Muawiyah emsun jai. Magar tasbiyat asms Muawiyah thoda theek gamut. Yazid sin nechis em kor yu sori tarak dubun ye khilafat chan son haq kihin. Ya eme Banu Umayyah khandan mazdraw akha Umar ibn Abdul Aziz. Yit mumkin kuni asli gar neri kharab nafar, kuni kharab gar neri asl nafar. Takdir hus Khudayn lukhmut yi bani shaqi, magar emis ki tarbiyat tisi yi bani wa shaqi, yi bani Syed. Yish hakan gesit. Tawai chu duai Mah Ramzanas mazun chu Shab Qadr mazun ak dua eksparan. Allahumma in kunta katabatani indaka fi ummil kitab shaqiyya aw mahruman aw matruda. Khudaya agar चे पढ़ने किताब मज म्योन नाव छु लिखमुत शकी तो गनहगारन मज सु बदलाइजे wasbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqa. Khudaya me lekh Syed shaki lekzan me go insan heki panun takdir badlavit. Tawai छु yiwan wanne Shab Qadr maz tu छु insan panun muqaddarat badlawan, takdir badlawan. Go takdir asıl z qism akh lawhi mahfuzuk takdir suchun badlan. Beakh lawhi mahvu isbatuk takdir such ka insan pani at badlavit. Nasal Hakimul Ummat Allama Iqbal rahmatullah alayhi shuna farmawan mashhur shar yus tamaman gaadin san likhit paitkin khudi ko kar buland itna panun tashakhus banao tyutah buland ki har taqdir se pehle कि प्रह तकदीर गौड़ पृथ्वी च खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. खुदा ये पृथ्वी में बंदा से रजा क्या है वो बनाओ चुन तकदीर को तकदीर बनाओ तो बिगाड़न इंसान से पन्निस अथस मजा अलबत्ता तकदीर कुस युस लौहि महव इस बातस लिखित छु कह वाक़ा छ अस नजरन तल कि इमामो कुर कंस बद दुआ या रसूल अकरमन sallallahu alaihi wa sallam कोस दुआ बाद और तमिस गो न दुआ बाद सोद कहीं यह वाक़ा दपान अक दह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रसूल करीम अक दह बिहित अथ मज सहाबी अति साइडस बिहित अपर आव अख यहूदी अख यो जिन मजूर चूंकि इस्लामी सलाम अस्सलामु अलैका या अलैकुम तो पे एम क्या कर यहूद एम कर जोर अस्साम अलैका अस्सलाम अलैका कर अस्साम अलैका गो दुख पे नहीं मार एम कर वो हजरत रसूल करीमस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह से बाश एम वन अस्साम अलैका रसूल करीमन वनस व अलैका चपटे व अलैका चपटे द्राव साहबिया वनस या रसूलुल्लाह एम करो तो वो असली दोस मे पाए अब तह क्या कोरस व अलैकुम सलाम मे कोर व अलैकुम सलाम मिस के मे वनस व अलैका चपटे ये चे मे जुतुत बह दिमे वापस यह पाई दुआ कमिस गस कबूल यहूद सुन लेकिन रसूल करीम सुन सदी कत साहबिया वनस या रसूलुल्लाह व क्या गस अमिस दोस यह खस योर जंगल और वस जिंद यह वस योर खस जंगल और वाले जून लकड़ी बोर वाल और जाल खतर जून वाल मगर यह वस और सोद की यह मोमत अडवत वश प्रारान हुवत और जिंदगी सही सलिम हटा कटा हो मगर जून कत पे नखस क्या साहबिया वनस या रसूल अल्लाह तह फरमायो यह मरे अडवते तह करो बद दुआ रसूल करीमस आ मे तकदीरस पे यह नजर कि बच न वन मे कोर्मस दुआ बाद मगर यह बचो रसूल करीम वो थोद मुचरो अमिस यह जून इस नखस कत ओनमुत मुचरोवस अत द्रा बोड सरफ कृहुन सरफ मगर अमिस सरफस अमिस यहूद सज गर्दन रटन तो मारुन अमिस मगर गर्दन रटमस कह अमिस जिन मजे पन वथरा तथ चापान यह सरफ जहर अमिस सरफस जहर अथ पन वथरा सी वन या रसूल यह क्या रसूल करीमन फरमामिस यहूदिस ये जंगल खोतुस कह नेक कमा कर अडवत ना बह क्या नेक कम कर मे वो गरीबा
बच होती तती प्योमुत तो सो दपान मे ओतर पे फाके कह चे खान खतर मे जी चौच पे खत तुलमुत बेम खुरम कह मे तुल तमिस बोलो आज खम बह क्या खे हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोनस यो वजह ऐ दित सदक नत मौत लिखित ये सरक उस तैयार मगर चान सदकन बचोवुक मौत चान आय टालन चान सदक जरिए तवे आमुत वन अगर खुदायन चोन तो मोन तकदीर लौहे महवो इस बातस मज लिखमुत पे तथ बिक्स किताब मज लिखमुत सह हेको पे अथ बदलवित मगर अगर लौहे महफूज लिखित सह हेको न सह बदलवित कहें हेको न सह बदलवित कहें पर्यो अख सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद तवे आमुत वन ये कत रहमी करान कत रहमी गो रिश्तेदारन से चटन कुन कथ पे अन बन गसान पे रिश्ते चटान रिश्तेदारन अम इंसान वंस कम गसान मे वो पत्म जुमा अख वाक़ा मुंतसिर सुंद मुतवक्किल सन्दिस नेची सुंद मुतवक्किल सन्द नेची मुंतसिरन मोर पन मोल मुतवक्किल खलीफ कत पे मोरन तम कर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सन्दिस शानस मज गुस्ताखी पत फरमो इमामन मुंतसिरस से मोरथन मोल चूंकि चोन मोल वाजिबुल कत्ल मगर तमुक असर नेर कि च रोजक न जिंदगी चान वंस गि अड़म जट बराबर गो ती लिहाजा अस कित पे तर वन फिक्र कह तकदीर यह लौहे महफूजस लिखित कि यह लौहे महव इस बातस लिखित सान कम सह कह सान कम सदक तो दुआ दुआ सलाहुल अंबिया दुआ अंबियान हुंद हथियार दुआ हेकान तकदीरस बदलवित बेशुन दुआ करना साइड इफेक्ट तह कहीं मे मोंग दुआ यह कोर खुदायन कबूल यह गोवा जाय यह कोत कोर खुदायन यी दुआ मंगान सारी कबूल गसान सारी कबूल गसान हत मज 5% कबूल गसान यम 95 तम कोत गई तम गया जाय ना खुदायस इंसान सुन चुख मोहब्बत खुदा वन करीम 95% दुआ 95 दुआ तुलान त्रावान इंसान सदिस नाम आमालस मज करान अपरी गोबर नाम आमाल बनावा गुब ये पगह इंसान बंदे मोमिन कयामत यूत थोद वथ पे खुदायस खुदा ये मज नाम आमालस मज वारियाह म्याने क्या वनान यम नीकी लिखित यम कत अन मे करी नम खुदा वनस ऐ करत न पान यम कह मगर सह मंगान आसान मे हमेश बह अड़ी करान कबूल अड़ी न कबूल करान यम मे कबूल करमे मतलब गो मे दिस मे अथ पे मजूर अड़न अड़ थ मे पानस निश तम त्र मे कथ मज नामे आमालस मज तवे आज गो दुआ करना साइड इफेक्ट इंसानस खुदा कबूल कर तो 100 रजा कबूल कर 100 रजा गो खुदा कुन साथ इंसानस पे एहसान करान दिथ कुन साथ एहसान करान निथ करस दुआ कबूल करस अपरी एहसान यह खुदा सुंद एहसान आसान गो इंसानस पजे प्रथ हालस मज खुदायस मंगान रोजन दुआ करान रोजन क्या पता कह दुआ लगे बुथ निशानस कह तीर लगे बुथ निशानस कह तीर लगे बुथ निशानस तो कह दुआ हेकि इंसान सुन तकदीर यकसर तब्दील करित यकसर बे गस न दुआ मंगनस मज कंजूसी गछन बड़िस गस बड़ी मंगन अगर योर यी सोफीपुरा च मस्जिद मज अख मामूली ब्लॉक ऑफिसर पे दपो तह क्या ये मस्जिद जरूरत तुम हेकू ब्लॉक किस अफसरस वनित मिसाल बोड़ बार टाउन हॉल जरूरत सह हेक दित अस बोड़ बार मेडिकल कॉलेज जरूरत सह हेक दित सह अफसर सह ड्रेन दित तम हैसियत ये व अगर गवर्नर यी सह हेक हम चीज दित क्या यूतः नफर बुथ बोड़ बड़िस गस बोड़े मंगन यून यह उसूल व अगर PM यी योर प्राइम मिनिस्टर मुल्क ये मुल्क प्राइम मिनिस्टर यी योर तमिस ते मंगवो ड्रेन तमिस मंगवो बिजली बत्त तमिस मंगवो लाइट ना तमिस हेको थोद कह चीजा मंगित अस दीतो यूनिवर्सिटी अख येतनसन
أسۍ ہٮ۪کو یہِ تٔمِس منٛگِتھ کیازِ سُہ چھُ بوٚڑ دِنہٕ وول چھُ سُہ واریاہ بوٚڑ یُس یوٗت بوٚڑ تٔمِس گژھِ تُہۍ منٛگُن تہِ خۄدایَس کیٛاہ گژھِ اِنسان منٛگُن خۄدایَس گژھِ منٛگُن مےٚ چھُ موبایل خراب خۄدایا مےٚ اوس بیٛاکھ موبایل یِتھُے نہ یہِ چھِ اہانت کیازِ اورٕ کوٗتاہ دِنہٕ وول چھُ بوٚڑ بہٕ دِمو تۄہہِ مِثال اگر دُنیہٕکۍ تمام لُکھ نیرن نٮ۪بر تمام لُکھ حلم ہٮ۪تھ نیرن نٮ۪بر تہٕ پتہٕ دپن خۄدایس خۄدایا اَسہِ دِ تیوٗتاہ یوٗتاہ دیُتمُت چھُے حضرت رسوٗلِ اکرمس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس تہٕ خۄداے دی تہِ پتہٕ سارنٕے تیُتُے خۄدایس چھنیا کینٛہہ چھُنس نہٕ لہذا بٔڑِس گژھِ بوٚڑُے منٛگُن توے چھِ أسۍ ماہِ مُبارک رمضان کٮ۪ن دُعاہن منٛز چھِنہ أسۍ منٛگان خۄدایس اللہُمہ ادخل علی اہل القبور اللہُمہ اغنِ کُلَّ فقیٖر یُس تہِ فقیٖرا تٔمِس دِ سُہ مت ٲسۍ تن میانہِ دیٖنُک سُہ ٲسۍ تن کٲفِر دیٖزٮ۪س سُہ ٲسۍ تن چون دُشمنٕے دیٖزٮ۪س کیازِ بٔڑِس گژھِ منٛگُن بوٚڑ بٔڑِس گژھِ نہٕ لۄکُٹ منٛگُن اگر وۄنۍ اِنسان اتٮ۪ن کرِ بخیٖل خۄدایا صرف دیٖزِ مےٚ بیٚیہِ دیٖزِ نہٕ کٲنٛسے یہِ گٔے بۄخُل کرُن یہِ گوٚو خۄداے زانُن پانسٕے ہیوٗ خۄداے چھُنہٕ اَسہِ ہیوٗ کِہینۍ توے چھِ أسۍ دعاے سحرس منٛز تہِ پران اللہُمہ چھُنہ دعاے سحر سُہ بوٚڑ ابہاکا من ابہا اللہُمہ من بہائکا پتہٕ چھِ ونان أسۍ خۄدا اللہُمہ انی اسألُکا من بہائک اللہُمہ انی اسألُکا من علمک خۄدایا پنُن ژےٚ علم چھی نہ سُہ دِ مےٚ یہِ چھِ عجیٖب کتھ خۄدایا یۄس ژےٚ قۄدرت چھے نہ سۄ گٔے مےٚ نتہٕ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان خۄداے سٕنٛز قۄدرت رٔٹِتھ کینٛہہ مگر یہِ چھُ خۄداے ہیٚچھناوان بٔڑِس گژھِ کیٛاہ منٛگُن بوٚڑُے بٔڑِس گژھِ نہٕ لۄکُٹ منٛگُن کینٛہہ لہذا دُعا گژھِ کرُن خۄدایس پٮ۪ٹھ خۄدایا مےٚ بدلاو تقدیٖر بہٕ ونہٕ تۄہہِ مِثال اکھ برٛیکٹس منٛز اکہِ دۄہ اوس حضرت موسا علیہ الصلوۃ وسلامس ووٚن خۄداین یا موسا نیر گژھ ژٕ کوٚرمکھ مےٚ آزاد ژےٚ دِمے بہٕ فتح فرعونس مُقابل درٛاو موسا علیہ الصلوۃ وسلام خۄداین ووٚنس موسا ژھوٚرُے مہٕ نیر کینٛہہ پنُن قوم ہٮ۪تھ نیر ییٚتہِ گژھ آزاد درٛاو خۄدا وندِ کریٖمن کوٚرنس پٔتۍ کِنۍ اِشارٕ آلو دوٚپنس یا موسا حضرت یوٗسف علیہ السلام سٕنٛز قبر چھے أتی أتھۍ بنی اسرایلسٕے منٛز سۄ قبر پراٹ جناب یوٗسف سُنٛد بدنہِ اتھر کڑ سُہ تہِ نہِ پانس سۭتۍ مےٚ چھی نہٕ منظوٗر کہِ حضرت یوٗسف گژھِ روزُن فرعون سٕنٛدِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ حضرت موسا ووٚتھُس خۄدایا مےٚ نے پایی حضرت یوٗسفٕنۍ قبر کتہِ چھےٚ خۄداین ووٚنس نیر گژھ اکھ بُڈا اکھ چھِ اِندٕر کتان أکِس جایہِ تٔمِس پرٛژھ جناب یوٗسف کتہِ چھُ دفن حضرت یوٗسف گوٚو حضرت موسا گوٚو أمِس بُجہِ نِش یۄس واریاہ پیٖری منٛز یہِ خاتوٗن واریاہ 1.5 چھا 2 ہَتھ چھا بہٕ چھُس موسا مےٚ چھِ پاے بہٕ چھُس خۄداین تٔمۍ ووٚننَے یوٗسف علیہ السلام ہٕنٛز قبر کتہِ چھےٚ بُجہِ ووٚننس أمۍ پیٖری خاتوٗنہِ ووٚننس یۄس چالاک دوٚپُس یا نبی خۄداے ژٕ چھُکھ آز میٲنِس برٛانٛدس پٮ۪ٹھ آمُت بہٕ ونے حضرت یوٗسف کتہِ چھُ دفن مُفتٕے ونے نہٕ بہٕ یہِ منگے تہِ چھُ دیُن مُفتٕے ونے نہٕ حضرت موسا گوٚو ریٚکھِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ بنٛد دوٚپُس خۄداے چھُنہٕ دپان یہِ بہٕ منگے تہِ چھُ دیُن خۄداے ووٚنُس موسا ژےٚ چھے چندٕ منٛز دیُن کِنہٕ مےٚ چھُ دیُن خۄداے ژےٚ چھُے دیُن دپُس کیٛاہ گژھِ بہٕ دِمے حضرت موسا علیہ السلام ووٚتھُس أمِس پیٖری خاتوٗنہِ ون کیٛاہ گژھی خۄداے ووٚننَے بہٕ دِمے دوٚپُس موسا بہٕ ونے یوٗسف سٕنٛز قبر کتہِ چھےٚ أکِس شرطس پٮ۪ٹھ مےٚ چھُے اکُے حاجت یوٚت ژٕ پگاہ جنتہٕ کِس یتھ مُقامس پٮ۪ٹھ واتکھ مےٚ نِکھ پانس سۭتۍ توٚتُے بہٕ تہِ روزٕ ژےٚ سۭتۍ جنتس منٛز وعدٕ چھُنہ خۄداین کوٚرمُت خۄداے چھُنہ یہِ وعدٕ پوٗرٕ کرُن اگر یہِ پیٖری خاتوٗن یۄس یہِ گۄناہ گار آسہِ ہا خۄداے چھُنہ یہِ جنتس واتناوٕنۍ موٚنگ کیٛاہ أمۍ منٛگیا دولت أمۍ منٛگیا رۄپے أمۍ موٚنگ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد چیٖز خۄدایا میون تقدیٖر بدلاو خۄداین کوٚرُس ٹھیٖک چھُ یِتھے پٲٹھۍ چھُ اگر رسوٗلِ کریٖم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد رسول اللہ چھِ بِہِتھ صحابی چھِ اکہِ اکہِ بِہِتھ أتھۍ منٛز ژاو اکھ نفرا اکھ دوٚپنس یا رسول مےٚ چھُو زانان بہٕ کُس چھُس رسوٗلِ کریٖمن دوٚپنس نہ مےٚ چھُنہٕ یاد پیٚوان ژٕ کُس چھُکھ دوٚپنس بہٕ چھُس سُے آز برونٛہہ 20 ؤری ییٚلہِ اکہِ دۄہ شہرِ طایفس منٛز تۄہہِ کنہِ لایہو بہٕ چھُس سُے جوان ییٚمۍ تۄہہِ ترٛیش دِژٕو تُہُنٛد خوٗن وۄتھرووُن پتہٕ نیٖمو تُہۍ پنُن گرٕ رسوٗلِ کریٖمس پیٚو یاد دوٚپنس ژٕ چھُکھا سُے دوٚپنس جناب بہٕ چھُس سُے
रसूल करीम गो सठा खुश वन ऐ मेन जान बचाम वन अम बदल क्या गि बह दिमे जनाब मे कहें जरूरत मे कहें ना यह वनक बह दिमे यह मंगक बह दिमे बड़िस क्या गि मंगुन बोड़ कि बड़िस ग प्यूत मंगुन अमिस वन रहमतन आलमीन यह मंगक बह दिमे अमिस आव जहनस मज कहें अमिस नफरस बह क्या वन या रसूल मे गई जहत काट जहत तीर रसूल कारिस को मूड खराब युत बस ये रहमतन आलमीन वन यह मंगक बह दिमे सह क्या हेक दिथ जहत काट मुजरा से अतनसन सर मे वन तकदीर बदल पन बहरहाल जहत काट गन मे सहाबियों अमिस दियो जहत काट नी वो ठीक रसूल करीमस गो मूड खराब चूंकि अरबस मज जहत कट कंस दिन बड़ कथा कहें हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा 20,000 तीर 10,000 गाव ऊंट वगैरह कॉकरन हन कथ दीवुस कड़वन साहबियो वोनस या रसूलुल्लाह मूड कथ पे गो तह खराब मेरा कौन अत पे कह वुच मे क्या वोन अमिस अम क्या मोंग काश अमिस मंगन वलिस आहा तमिस बुझ यह अकल यमिस हजरत मूसा वोन वन क्या गि तम क्या मंजयो जन्नतस मज सुई मकाम इस मकाम हजरत मूसा यम क्या मोंग जहत काट गो बड़िस गि हमेश क्या मंगुन बोड़ बड़िस गि लकुट मंगुन कह खुदाय कूता बोड़ अमिस क्या गो मंगन खुदा गो मंगन खुदा मे आज रपस 10,000 कमी मे गई रपस 10,000 यह गो लकुट दुआ खुदा गि थोद दुआ मंग खुदा मोन तकदीर बदलाव अगर बह शकी छुस मे बनाव सईद अगर बह यथ पठ मे बनाव यथ पठ मोन तकदीर यकसर तब्दील कर यह गि खुदायस मंगुन यह गि खुदा गो माने वनुक यह मतलब मकसद सह यो अजुक मौजू कि इंसान सुन दुआ इंसान सुन सदक यह इंसान सस तकदीरस बदलत मौत इंसान हे तब्दील कर मौत हे टलित मगर तुम करो सवाल तकदीर दिया बदलाव मे वो गोड़े खुतब शुरू करने विजि तकदीरस कस किस्म ज किस्म अख तकदीर लिखित कत लौहे महफूजस पे सह बदलाव कहें ब्या तकदीर लिखित लौहे महव इसबातस मज सह हेकान इंसान बदलवित हु गो तकदीर हतमी हु गो तकदीर गैर हतमी मे कत तरह फिक्र क्या खुदा लिखमुत लौहे महफूजस मज तो क्या लिखमुत लौहे महव इसबातस मज मे फकत काम दुआ कर सदक दिन दुआ सदक यह कि तकदीर बदलवित बलाई हे टलित तवे कह चीज तिम यम कब्र मज इंसानस बकार शेख जवाद अरब नजफुक आलिम तो आखिरी रवायत पर बह अम वो ख्वाबस मज हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम या इज़राइल कत आख कत ओसुक बह योर गोमुत शिराज तान तत गुजरो आलिमा इब्राहिम महल्लाती तम सुंद रूह अस कब्ज करने न्यून तम सुंद रूह कब्ज कर द्रास शेख जवाद अरबस खुदाइन चूंकि रूहानियत वारिया कमाल हेकान वुचित अम वो इज़राइल तल मे हाव कब्र हुंद हाल तमिस शहीद महल्लाती शेख महल्लाती सुन कब्र हुंद हाल हाव होनस अत वो खुदा अम शेख जवाद अरबन सासन मज मलाइक अमिस खदमतस लगित खुदायन सासस मज मलाइक खदमतस लगित बे कब्र मज बोड़ बागा निहायत जन्तिक पे सजाइत कबर अम पुरुष हजरत इज़राइलस ऐ हजरत इज़राइल अमिस शेख महल्लातिस क्या कबर जन्त बाग अमिस क्या खुदायन सास वरी मलाइक थमित कतन लगित खदमतस लगित यस क्या कमा कर्म जवाब दिस हजरत इज़राइलन कि अमिस आदत यह मुसलसल परान जियारत आशुरा मुसलसल प्रत दो वह अगर कुन दह बेमार तम दह हे जियारत आशुरा पर तेल अन्नावान गर नायब बनावान व पर माने बदल जियारत आशुरा पे तमस वसियत कर तमिस नचिस गो मिसाल मोन मान तरफ जमीन कनाल हुरिया मान
yus miani marna pat me kya as paran ziyarati ashura sha sahi ka isne kun sat panen shuren devan huryaman kan zemin devan jas atezime Quran paran sharat kya cha Quran paran agar tem puri miani marna pat me Quran zemin temis halal machus sharat sharat mokli sori acha गो यह उलमाहन नजदीकन यह बड़ अमल अस कब्र मज इंसान बकार जियारत आशूरा नीरू सर्च करो तुम जियारत आशूरा कम इमामन वनम फिर कस इमामन वनम यह खुद रसूल करीमन वनम ना अत वन सनिस फिकस मज जियारत आशूरा हदीस कुदसी यह खुदायन पाने वनम जबराइल सिंद दस वातन हजरत रसूल अकरम नबी मुकरम इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आक सलवात खुदाया वास्त हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संद अजमतुक वास्त यम रोज जुम्हुक रोज रहमतुक रोज मगफिरतुक आमत पन हलम हेत सान हलमन क्या हाजात मुराद मुनाजात वास्त रसूल अल्लाह सद ज़ातुक वास्त तहन अहल बैत अतहारन हुंद खुदा वंदा यम त हलमन क्या गुनाह यम त सनिस नाम आमालस खता लिखित बवास्ते रसूल अल्लाह सान गुनाहन कर तो गुजरान बवास्ते रसूल अल्लाह सान गुनाहन कर तो गुफरान खुदाया अस कत ताब चनिस अजाब कब्र सुमत अस कत ताब चनिस अजाब सुमत वास्त रसूल करीम सज कुनी तो अकई तो तेठ कूर हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सद इस्मतुक खुदावंदा अजाब कब्र निश थाव अस अमान फिशार कब्र निश कर अस आज़ाद खुदाया सकरतुल मौत मनाजिल आखिरत कब्र हिं मनाजिल कर सान खतर आसान यम त खता अस गमत या गछान रोजमर्रा यम त अस इस्यान तो गुनाह गछान वास्त अनोय अमीर अल मोमिनीन ज़ात अक़दस तो माह ज़िल हज किनम पाक अयाम खुदावंदा सानन गुनाहन कर तो गुजरान खुदावंदा कत्याह बेमार नजरन तल यम मर्जस मज गीर तो गिरफ्तार गमत बवास्ते सिद्दीक़तु शहीदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सानन बेमारन कर पन्ने कर्मुख दवा हाजिर बेमारन कर पन्ने कर्मुख शिफा गरन मज बेमार हस्पताल मज बेमार नजरन तल बेमार वास्त जनाब ज़हरा सद अजमतुक यमे आन कर तक पन्ने कर्मुख दवा बिहक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक